उल्काटा मुंड पर खसी पड़ा तो उल्का पुणी दिन रे कौन आश्चर्य लगुच नाई नाई दिन रे उल्का आसब कोडू तमे बाहर जाइल निश्चय आई एम सॉरी मु तुमको कहबा भूली जाइथिली भूली जावा तो स्वाभाविक कारण पुराना बॉयफ्रेंड सहित पुणी अपॉइंटमेंट माने गगन सहित तमे बाहर को जाई नथिल ना निजर असर परिचय तमे मो पाखरे लुचिया केबले चेष्टा कर मो सब देखिछि माने माने कोन देखिछ तमे से कथा निज मन को पचारो देखो जान अजथारे तमे अप्रीति परिस्थिति सृष्टि करछ अप्रीतिकर परिस्थिति कॉलेज कैरियर गगन सहित तम दैहिक संपर्क नथिला यस 100% राइट कॉलेज कैरियर गगन सहित तम दैहिक संपर्क थिला वर्तमान गगन तुम गाड़ी रानी गेट बाहर छाती जाइनी यस टेल मी मु जाने तमे प्रश्नर उत्तर के नहीं निजर चरित्र को तिल तिल भाव नष्ट कर सारिबा परे मते विवाह करबा साहस को थल केमिति देखो जान ये मो जीवन रा एक्सीडेंट थला किंतु मु एबे तुम स्त्री किंतु बड़ दुखर कथा ये पर्यंत मु तोर स्वामी हे पालि तमे तमको आज प्रश्न मोस्त अभिनय करतिला अभिनयटा सर्वप्रथमे तमे करिछ निजर चरित्र को तिल तिल भाव नष्ट कर सारिबा परे अग्नि ब्राह्मण मंत्र समत फांकी दे तम मते विवाह करिछ 200 वर्ष पुरा खंडर घरे तमे मेंचाई काली बुली केवल तमर असल परिचय जानिबो पई मो तुमको सेदिन चिन्ही न चिन्हबार अभिनय करथिली भाबुथला सेदिन काइचा राखी मोठा लागि सरिबा परे मु तुमको चिन्हि पानथली सेदिन तमे मो पाखरे मो डाडी नारे जो अभिनय शो कर चली गलो भाबुथला मु किछ जानि पानु सेदिन तुम बेड पाखरे जहा शो कर चली गलो भाबुथला मु किछ सुनि पानथली केवल मु अपेक्षा करथिली तम भई गोटा चाबी दिया कंढेई केते दिन धरि नाचि पारुची तमे नारी नुह तमे नरक तमे बहु नुह तमे गोटा बाइस्कोप तुमको नहीं संसार करिवार अर्थ निज जीवन को तिल तिल करी जाई पड़ी बारिबा तमे तमे मते मो तुमको डाइवोर्स करिबी डाइवोर्स हजार पुरुष को जे निजर देह दे पारे ताकू नहीं संसार करिबा मोटे दरकार गेट आउट आई से गेट आउट टाइम पाटी करछ आई सर किछि नै जे मो केवल आपन को अपेक्षा मो पिखरे काई ए नियंतु आपन को झियंकर कंडक्ट सर्टिफिकेट झियो के विषय अधिक जाने पहले सर्टिफिकेट आपन को निहाती दरकार जयन देखि कोनैटा सर्टिफिकेट नंबर 1 आपन को झियो खूब सुंदर हां जाने और नंबर 2 बहुत सुंदर हे थिबारु से अनेक पुरुषकर सच्चा संगीन हे पर नंबर 3 विवाह सारिबा परे भी ये पर्यंत ताकर स्वामी खोजा परबटा सेमती चाली यू रस्केल झियर एतरसो कहानी सुनी सारिबा परे झियो मानकर बाबा माने जे मो भली जोग जन्म ज्वाई कबरु हाथ उठांदी एटा मु जाने सर हेले सर हाथ उठेबा कार्यकलापटा वर्तमान ठार बंद कर देले भारी भलो जयंत डैडी आपण भितर जान मु जयंत से कथा होछि गोटे दरकार नहीं स्त्री तमसा देवी तम सहित मोर कथा हो मोटे दरकार परंतु डाडी को सहित कथा हो से तम पाई गोटे भल स्वामी बाछी जयंत डॉक्टर अजथा प्रसाद सामने ठिया हई ये पर्यंत मुंड टिकी कथा कहबा कोई साहस और तमे जदि भाबुथा जे मो सामने मो झुको अपमान दे चली जिवो ताहले बुज्जामड़ा भितर विराट विस्फोरण सृष्टि हबो तमे कोन करबो न करबो सेटा भल भाबरे जाने किंतु तमे जो कार्यबल गुडा करछो तार परिणामटा ते सस्ता नुह अरे कांच राखी तड़ियाड़ी तमे मुआ के लगी देछो और तो बाबा वृंदाचल को इंजेक्शन दे तमे पागल कर देछो इट इज फॉल्स केवल काठगड़ा पड़तो टाणी हो पाई मो खाली अपेक्षा करू धमक दौच डॉक्टर अजथा प्रसाद ता जीवन काल भितर एमित अनेक फंपा धमक शुणी बसा पानी खेली गोटी गड़ेबा जार हबी ताको पुणी हार चित्र धमक ये खेल किंतु जीता पटना मोर
ତମକୁ ସତ ମତେ ଡାଇଭର୍ସ କରିବ କାହିଁକି ମିଛ କହିବା ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ତମର ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରୁଛି ଜୟ ତମେ ତମକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିବ ଡାଇଭର୍ସ କରିବାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଡାଇଭର୍ସ କରୁଛି ଯଦି ପାରନ୍ତି ଝିଅକୁ ଗଗନ ସହିତ ବାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆସୁଛି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ଆସୁଛି ଡାଡି ଜୟ ଚାଲନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଫେରାଣ ଡାଡି ତମେ ତାକୁ ଫେରାଣ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ମା ମତେ ବି ଖେଳ ଖେଳି ଆସେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାତ୍ର ମିଶାଇ ଦେବି ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଉମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବି ଓନ୍ଲି ରିଭେଞ୍ଜ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ କି ଦୋଷ ମୁଁ ତମର କରିଥିଲି ଶେଷରେ ମତେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରିଣୀ ସଜେଇଥିଲ ନା ତମେ ଠାକୁର ନୁହଁ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ପଥର ତମ ବଡ ଦେଉଳ ମିଛ ମିଛରେ ଖାଲି ତମେ ବଡ ଠାକୁର ହେଇଛ ମିଛରେ ନା ଆଉ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅଧୁଣିର ବହୁ ହବାର ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଜରେ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବାପା আজি যাই তো কোট থিলু রে মা আজি যাই তো কোটি থিলু অনেক খোঁজিলিনি মতে রুদ্র প্রতাপ সামন্তরা জোর করে বাହା ଦେଇଥିଲା ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ତୁଣି ବୋଲି ମୋ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ବଦମାସ ଏ ବୁରୁନ୍ଦା ଜେନା ହାତରେ ଏବେ ବି ଏ ପଥର କଟା କୁରାଢ଼ୀଟା ଅଛି ବାପା ବାବା କିଏ ତତେ ଅନ୍ଧୁଳି କରିଛି କିଏ ତତେ ଡକ୍ଟର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ନା ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ ନାଇଁ ବାପା ସେମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ କାହିଁଛ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛୁ ତତେ ଆଜି ସତ କହିବାକୁ ହବ ମା ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସତ କହ କିଏ ତତେ ଅନ୍ଧୁଣି କରିଛି ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ କହିବୁନି ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିବୁନି ଦେଖ କାହିଁଛ ତୁ ଯଦି ସତ ନ କହିବୁ ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି ମୋର ଏଇ ନିଜ କୁରାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବି ବାପା ହେ ବାପା ନାଇଁ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଡକ୍ଟର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ଜୋର କରି ମୋ ଆଖି ଦିଟାକୁ ତାରି ନେଇଛି ଡାକ୍ତର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ଡାକ୍ତର ହେଇ ସେ ଏତେ ବଡ ବେଇମାନ ହେଇପାରିଛି ଡାକ୍ତର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ବଦମାସ ଯୋଉ ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରି ତୁ ମୋ ଝିଅର ଆଖିକୁ ତାଡ଼ି ନେଇଛୁ ମୁଁ ତୋର ସେ ହାତଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବି ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବାପା ତମେ ସେଠିକି ଯାଅନି ଏ ବୁରୁନ୍ଦା ଜେନା ଠାରୁ ଖରାପ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବାପା ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ପଥର କାଟି ଜାଣିଛି ସେଇ ହାତରେ ମୁଁ ବି ମଣିଷ ମାରି ପାରିବି ଚାଲ ମା ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ତମେ ସେଠିକି ଯାଅନି ବାପା ଚାଲ କହୁଛି ଚାଲ ମା আরে কোউঠি অছু জবাব দে না মো তো সানো বাবা ডাকুছি কাইতো আত্মহত্যা করে দেলা ও মাই গড রায় বাহাদুর শশাঙ্ক কবিরাজ নিজ পাখে হারি যাইছি গোটে অন্ধুড়ি ঝিউকে আশ্রা দেবার ভরসা দেই সে আজ অক্ষম হয়ে পড়েছি না যেমিতি হোক তো খুঁজি বাহার করা পড়ব মু তো পাইবি তোমার সে গলা কাইতো কাইতো ভাই নীলপ্রতি କଣ ହେଇଛି ବାବା ଆପଣ କିଏ ବାବୁ
ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାଜିତ ସୈନିକ ଆହତ ଜଟାୟୁ ଜାନକୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସି ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି। ସମୟର ଶାଢ଼ୀ ତ ତରବାରୀ ଚୋଟରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାଣେ କଟି ଯାଇଛି। Look that. ତମେ କିଏ ବାବୁ? ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପଡିଛ, ମାନେ କଣ ହେଇଛି ତମର? ସୁନାର ବାପା ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ତା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ସେମାନେ ଆଣି ମତେ ନଈରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନା? କୋଉ ସୁନା କଥା କହୁଛ? ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଥିଲି ବାବୁ। ହେଲେ ତା ବାପାଟା କେମିତି ଜାଣିଲା କେଜାଣି ସେଇପରା ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ଦୋଷ ଦେଇଛି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଝିଅ ସୁନା କଥା କହୁନ ତ? ହଁ ବାବୁ, ସେଇ ରୁଦ୍ର ସାନ୍ତରା ସେଇପରା ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ଦୋଷ ଦେଇଛି ବାବୁ। What? ତମେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଝିଅ ସୁନାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲ? ହଁ ବାବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅଥଚ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି କହି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏ ତ ଚମତ୍କାର ଚକ୍ରାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆମ ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାବୁ। ବାବୁ ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେ ବାବୁ। ମତେ ନ ପାଇ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବ। ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବାବୁ। ସିଓର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ତମକୁ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଦେବି। ତା ଛଡା ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଡୁପ୍ଲିକେସର ପରମାୟୁଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଚାଲ ବାବୁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ରେ, ଆରେ ଆରେ ଏ ତତେ ତତେ ଭୋକ ହଉଥିଲା ପରା, ତୁ ପରା କିଛି ଖାଇନୁ। ଖାଇବୁ? ଆରେ ଆରେ ଖାଇବୁ? ବୋଉ ମୋ ପୁଅ ଫେରିଲାଣି? ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୋରି ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ତୋରି ପାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ। କେତେ ଦିନ ଦେବତା କରିଥିଲି, କେତେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥିଲି, ସବୁ ମାଟି ହେଇଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ପୁଅ ମତେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ମଶାଣି ବୋହିକି ନବ, ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦବ। ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ତୁ ସବୁ ମାଟି କରିଦେଲୁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତୁ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମୋ ପୁଅ ତ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ଘରେ ରହିବୁ? ଯା ବାହାର, କହୁଛି ବାହାରେ ଘରୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେନି। ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ତାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବିନି ବୋଉ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଆସିବ, ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତା ମାଆକୁ ଛାଡି ସେ କେବେ ପହଞ୍ଚିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁ ଏଠି ଠାକୁର ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ନେଇ ଆସେ, ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବି। ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ନାଲି ଅଳତା କାହିଁକି ଲଗାଉଛ ସୁନାମା? ତାକୁ ତମେ ପୋଛି ଦିଅ। ପାରିଲି ସୁନାମା, ମୁଁ ପାରିଲି। ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜି ଖୋଜି ତମ ବଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ହେଲେ ସୁନାମା କୋଉଠି ହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଶେଷରେ ତମ ଡାଡି ମୋ ହାତରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ସତୁରା ଏଇଟା ନେଇଯା ତ ସୁନାମାକୁ ଦେଇ। ସେ କଣ ସତୁରା? ଡାଡି ମୋ ପାଇଁ କଣ ପଠେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସୁନାମା, ଦେଖିଲେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବନି। ନାଇଁ ସତୁରା, ତମେ ଦେଖାଅ ଡାଡି ମୋ ପାଇଁ କଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଅ। ଡାଡି?
तुम डैडी मो हाथ रे धड़ा साड़ी का तो देखो सतरा मो पाई धोला साड़ी आंचली पिंधिबिनी मो पिंधिबिनी से धोला साड़ी तुम सतरा को मो पिंधिबिनी से धोला साड़ी मो पिंधिबिनी देखो 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 मो पाई एटा देछि कि मो को तो नहीं मो को तो मरी गला मो को नहीं सुंदर मुहा चंदन परी तो साथे मोर जीवन डोरी किए जोड़ी देला आज भाबुची किए जोड़ी देला आज भाबुची अरे तू बच्चे अनुभव से मारी देते ना नाई लोग से मते मारी पारे ए बाबू मते बंचे देले बाबू के बा से महादेव ना कौन बाबू से महादेव जन्म और मृत्यु सृष्टिर चिरंतर सत्य किंतु ये दुही को मझिरे चली लगातार संग्राम को कहीं फांकी दे पारे आउ से संग्राम फल हूँ तुम स्वामी जीवन आपण जीव ऋणी आपण शंखा सिंदूर को जीवन देते आपण मनुष्य नुहति आपण देवता डोंट बी इमोशनल माय डियर चाइल्ड डोंट बी इमोशनल मु जाने तू और तो बाप भीतर फरक टा कौन मो बापा जाने तो बापा को मु जाने हेले से जो कुहुड़ी पहुंचती सेतिर से निश्चय दिने ना दिने गुरुतर भाव आहत हेबे तू महादेव संगे कौन गप करू शीघ्र गलु बिया कदली घिओ दीप संज धूप सब आणबू मु महादेव को पूजा करू तू पार्टी करना मो बंची के आसी निश्चय पूजा करबी नीचे कौन शीघ्र जा तू गाँ वाला को डाकी आने महादेव ठिया है कि अन्य था अरे महादेव को गाँ बाहर देखिए तू शीघ्र गलु मत जोर पड़ो हे भाई माने हे गाँ वाला हे भाई माने हे भाई माने मो पुआ मरती गया तो महादेव जय जबी अरे देखिवा तो नहीं रे मु आ कांदी भी कहीं रे मु आ कहीं कांदी भी मो पुआ मरती गया से मो हसीबी और धरे Have patience, my dear child. Have patience. जा हबार थिला ता ही गला जा हबा को जाउची ताकू हबा को दियो आउ जा हबार थिबो ता तो निश्चय हबो कारण परिवर्तन ही संसार नियम वसंत जिन्नानि यथा विहाय नवानि धृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय दिन्ना नन्यानि संजाति नवानि देहि काइंचा खाइबी मु आउ कौन गुण बोली कही मत घर बाहर करदेली हेले मो मन मो विवेक मत के शांति रखी दौना
କାଇଁଚର ଲୁହ ବିଜା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଅନେକ। ଗଗନ ତୁ ଏଠି? ହଁ ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ। ହେଲେ ତୁ ତମସା କାହିଁ? ତମସା? ଆରେ ତମସା କଥା ତୁ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ତାର ଉପପତି। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି? ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି? ତଥାପି ସତ କୁହେ ବା ମିଛ କୁହେ, ତମସା ବିଷୟରେ ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶୁଣିଛୁ। ତ ଶୁଣିବାଟା କେତେ କାଂଶରେ ସତ। ବେଶ ଯା, ତାକୁ ନେଇ ସଂସାର କର। ଜୟନ୍ତ, କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସେ ଜୟନ୍ତ, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ସତ ହୁଏନି ରେ। ସେ ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ସମୟ ନାହିଁ। ତୋ ତମସାକୁ ଭଲ ପାଉ, ବିବାହ ପରେ ବି ତୁ ତା ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସିଛୁ। ନା ଜୟନ୍ତ, ସେସବୁ ମିଛ। ତୁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତୋରି ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେଇଗଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇନି। କେବଳ ପୂର୍ବ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ତୋ ନିଜ ଘରକୁ ଡକେଇଥିଲୁ କାହିଁକି? ହଁ ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ ସେଦିନ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଘରକୁ ଡକେଇଥିଲି ସତ, ହେଲେ ସସମ୍ମାନ ସହିତ ପୁଣି ନେଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇଆକୁ ଦେଖି ତୁ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଭାବୁଥାଉ ତ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ଜୟନ୍ତ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ, ମୁଁ ତମସାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରୁଛି। ମୋ କାଇଁଚ କୋଉଠି ଅଛି? କାଇଁଚ ଘରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ନା ତୁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଜୟନ୍ତ। ମୋ ବୋଉର କୁପରାମର୍ଶରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା ଦେବାର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ। ଓ ଟାର୍ଗେଟ ଭିତରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦବା ନ ଦବାଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ତମେ ଏଠି? କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ହିସାବ ନିକାଶର ଶେଷ ଅଙ୍କଟା ଯେ ତୋ ପାଖରେ। ମାନେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନା। ଜାଣତ, ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ହସିବେ। ଜାଣତ, ଜୟନ୍ତକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ମୋର ନିଜ ଦୋଷକୁ ନିଜେ ଦାନ୍ତ ଚପି ସହିଯାଆନ୍ତୁ। ସହିବାର ସୀମାରେଖକୁ ବାପା ନିଜ ହାତରେ ଲିଭି ଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହି ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ତୋଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିକ୍ ସେୟା କରିଛି। ତା ବିଶ୍ୱାସହୀନ ବାପର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୋହରିବାକୁ ଯାଇ ଇଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରି ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ଅପରାଧ ଜଗତରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇଛି ମୋ ପାଦର ଗତିକି କେହି ରୋକିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଶିକାରକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିକି ନିଦ ଆସିବନି। ଶୁଣ ଜୟ, କେବଳ ଏଇ କଥା ତୁ ଡାଟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ବଚେଇ ଦେଇଗଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଖୁବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁରସ୍କାର ଠିକ ପାଇସାରିଛି ତମସା। ତମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ତମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରିଣାମଟା ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ପାଇସାରିଛି। ଜୟନ୍ତ, ତୁ ତମସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜୟନ୍ତ, ତୁ ତମସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆରେ ଗଗନ, ନା ଗଗନ, ଏ ତମସା ଶପଥ କରିଛି ସେ ଜୀବନ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବନି। ମୁଁ ଖାଲି ଜୟନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଧୋକାରେ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିର ଭୁଲ ବୁଝିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହୁଅ। ତମକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ଭଲ ପାଇବାର ନା ଏବେ ବି ଅଛି ମୋ ମନେ ଲେଖା, ମୁଁ ଯେ ପାରେ ନା।
पारिना आज हूँ हिसाब किताबर शेष दिन आम बाप झी दी जन जीवन को से डाक्तर अयोध्या प्रसाद नष्ट कर छाड़ी माँ मुझे अयोध्या प्रसाद को आज जो रास्ता दे डाक्तर अयोध्या प्रसाद आसुचे मुझे रास्ता मझे बस तू खाली मो पाखर चुपचाप ठिया ही रह बाटर कहीं बसु अरे बाटर उठ अरे बाटर उठ कौन बरुंधा तू तू ये ठीक कैसे उड़ी उड़ी ए डाक्तर खाना रे पागला इंजेक्शन गुड़ा को नहीं नहीं मोर दीटा टेना है जाई बरुंदा चुप रे डाक्तर मते किछि न पचारी निज इष्ट देवता को स्मरण कर देखु ये बुरुंदा जेन हाथ में पत्थर कटा कुराड़ी मागुचे मनीष रक्त हाँ डाक्तर केवल तोरी रक्त बरुंदा काइंचो हाँ काइचो ए बुरुंदा जेना झियो काइचो ए डाक्टर ताखी कौन है आखी ताखी कौन है मु केमिति कहबी तू बदमाश ताखी ताड़ी नहीं छु मु हाँ निज झीर स्वार्थ पाई गोटे गरीब झील को सब दिन अंधुड़ी कर तू आगे मिछ कथा छाड़ी तू गोटाए अमरीश पशु तू निज झीर स्वार्थ पाई गोटे गरीब झील को सब दिन अंधुड़ी कर छाड़ी छाड़ी अरे रह ए बुंदा अरे तू तो मत मर्डर करिबू ता पूर्व तो झियो को पचालू पचार तू झियो को से जयंत को भल पाई आखि दान करछि कि नहीं पचार काइचो ए काइचो ये डाक्टर जा कोच कोन सत बापा कमा सत कह काइचो सत कह जयंत को भल पाई तू आखि दान करिनु सत कह काइचो ये डाक्टर जा कोच कोन सत हाँ बापा सत आउ एबेले तम आगे कथा लुचेले बड़ भूल हो तमें मनीष मारे जेल जीव हासी पाइब मु तुम झी कथा केबे भी सही पारिबिनी काइचो बा चाहते कुटा खंडिया टिकट करने को मुदेनी चाह ऊपर काकर टोपाए पड़े मो देहरे निआर जलिला भली लगे ता चला बाटर एते कंटा हैला केमिति केमिति काइचो केमिति ए डॉक्टर अरे क्या है कौन देखुछु अरे तो कहूची मु बंचीबा चाहे ना डाक्टर मु बंचीबा चाहे ना हाथ जोड़ी नेहुरा होची डाक्टर तुम तो मारी दे ने डाक्टर ये कुराड़ी रे तुम खंड खंड करी काटी दे बरुंदा अरे नहीं तो कहूची अरे तो बरुंदा भरुचु डाक्तर खाना से पागला इंजेक्शन गुड़ा सब नहीं आ मो देह सारा फोड़ी दे पागल कर दे पागल आउरी पागल बरुंदा 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 तू आज जीति गलु बरुंदा डॉक्टर अयोध्या प्रसाद गर्भ दंभ साहस सब आज तो निकट हार मानिगला कहीं
ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଶାରେ ପାଗଳ ହେଇ ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନେକ ବିଚାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଝିଅର ଜୀବନରେ ମୁଁ ହାହାକାର ଭରି ଦେଇଛି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରତିହିଂସାର ନାୟକ ଡକ୍ଟର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦେ ରେ ମା, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ହେଲେ ମା, ଏ ଡାକ୍ତର ଜୀବନ ଯେ ଶୈତାନ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛି ସେ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ମା। ମଣିଷରୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ସଜେଇ ଦେଇଛି ତା ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶୈତାନ ପାଲଟିଯିବି। ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ। କାଇଁଛ ତୋ ତ୍ୟାଗ ତୋ ସାଧନା ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। କାଇଁଛ ମୁଁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହାରି ଯାଇଛି। ତମସା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାମନ୍ତରାୟର ବଙ୍ଗଳା ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିଲା। ତମସା ମନରେ କିଛି ନ ଭାବି ତୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ପାରିବୁ ଯଦି ତୋ ତମସାକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ହୁଏତ ତୋ ସହିତ ମୋର ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ମୋର ଏଇ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ତୁ ରଖିବୁ। କାଇଁଛ ତୁ ରଖିବୁ। ତମସା, 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 ଭାଇ ଭାଇ ଏ ତ ତମସାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନୁହଁ। କିଏ କିଏ ତମେ? କିଏ? ସାଙ୍ଗ 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 ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଜି କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଜି କୋଉଠି ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ? ଏ ସୁନା, ସାଙ୍ଗ, ସୁନା, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାଇଁ ପରା ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାଇ ଦେଖିଲ ଭାଇ କିଏ? ଦେଖ ଦେଖିଲ। କାଞ୍ଚ ତୁ ଏଠି? କାଇଁଚକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଭାଇ? କାଇଁଚର ଆଖି ଦିଟା କାଇଁଚକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନା ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏବେଳରେ ତୁ ସେ ପଛ କଥା ଗୁଡାକୁ ମନେ ପକେଇ ଏ କାଇଁଚ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେନାଲୁ। ତମେ କହିଲ ଏ କାଇଁଚର ଆଖି ତମଠା ଲାଗିଛି ନା? ହଁ ଲୋ କାଞ୍ଚ, ଏ ଆଖି ଦିଟା ପରା ହଉଛି ତୋର। ଏ ଆଖି ଦିଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତା କାଇଁଚକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ନା ନା ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, ସେ ଆଖି ମୋର ନୁହେଁ। କାଇଁଚର ଆଖି କାହିଁ? ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଆଖି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଆଖି ନେଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଛ ହେଇପାରେ, ହେଲେ କାଇଁଚ ସୁନାର ଯୋଡି କେବେ ବି ମିଛ ହବନି ଲୋ। ସାଙ୍ଗ କେବେ ବି ହବନି। କାଇଁଚ! କିଏ? ସାନ ବାପା। My dear Lord, really you are great. You are great. ଆପଣ ଏଠି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସେ ମହାଭାରତ କଥା ତମର ମନେ ଅଛି ତ? ଆଜି ସେ ମହାଭାରତର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୁଁ ସମର ସଜ୍ଜା ଦେଖି ଆସିଲି। ଡକ୍ଟର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯାଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପ୍ରସାଦରେ? ଯାଅ ଯାଅ, ଡେରି କରି ଯାଅ। ଶୁଣା, ହଁ ମୁଁ ଶୁଣି। My dear Lord, forgive them. Forgive them. ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ! ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ! অযোধ্যা প্রসাদ এই মান নিমক হারাম। আবে তু গোটা বিশ্বাসঘাতক, তোঠু কম ডাক্তার। আরে তু তো পিলাদিনর সাঙ্গ হই প্রথমে বিশ্বাসরে বিষ মিশাই দেইছু, जोटा कि जीवन सारा भी मु भूली पारिबिनी रे डाक्तर। प्रथमे निज चरित्र को तर्जमा कर देख सामन्तराय। आज जो बड़ लोक पाहात्र ठिया हई वंश पुण्यातर स्लोगान दउछु, ता पछर जते जहा अपराध रुचि रहिछि से सब मु जाने। तू भी सेतरु बात जाइनु रे डाक्तर। तू तो अपराधर गोटे अड़िया गद्दा। अबे तो कथा को जदि तू ठीक बोली भाबुथाउ ताहले मु कहि तू गोटे क्रिमिनल। अबे चुप कर। आगे कह ओ शांतिर संसार अशांतिर झड़ सृष्टि करछि काहेकि बहुत पाई। प्रश्नटा मत न पचार तो पुओ को पचारले भल हबो। तो पुओ मो झको प्रेम करी विवाह करिछि। औ
ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ଚରିତ୍ରହୀନା? ଚରିତ୍ର ତ ପୁଅ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଝିଅର ଚରିତ୍ର। ବାହାଘର ଦିନ ଯୋଉ ବାପର ଝିଅ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଏ ସେ ବାପର ପୁଣି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା। ଡାକ୍ତର, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିଦେବିନି ଡାକ୍ତର। ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ କର୍ମଫଳ ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କର୍ମଫଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ अरे माँ तू व्यस्त होना माँ, तू व्यस्त होना। मुझे तो मेडिकल को बेच में तू निश्चय भले हिचू। चल माँ चल। तुझसे कथा कहना मु रुद्र प्रताप सामंताय कंकार पहाड़ ऊपर ठिया होई लोक मान सहित कथबार्ता करे। मो पाखे अनेक टंका अछि, मो हाथ अनेक डाक्टर अछंती। तू निश्चय भले हिचू रे माँ, तू निश्चय भले हिचू। अरे बरोजू कासिया, अरे अरे ड्राइवर को मैं गाड़ी बाहर करूं। मैं सुना माफ नहीं, मैं मेडिकल कुछ भी। चल माँ चल चल। ଟଙ୍କା ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବନି ନାନୀ। ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। सुनो ସାଙ୍ଗ 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 ତୋର କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ତୋର କଣ ହେଲା? ମୋର ଜେନେଲ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲି ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଗଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଶପଥ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଗଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ଆଖି ଦିଟା ତାଡି ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦେବେ। ସେମିତି କହନି। सुना कब होनी कहो तो कितने दुखी करते मगर मो से महापापी मो रुद्र प्रताप सामंत मो निकटरे मोर वंश परंपरा खानदान बुनियाद इज्जत सबुठु बड़ से मु आज निजे ताकू गुड़ी करिछि कारण मु बंची थिबा जाए मो परंपरा को केबे हेले कलंकित हवा को देबिनी। मु पापर प्रायश्चित करुछि जयंत, पापर प्रायश्चित करुछि जयंत। अरे दिने जो काइच को मु घृणा करुथली আজি মু তো অনুরোধ করুছি রে জয়ন্ত সেই কাইছ को তো সামন্তে বঙ্গলার বসিবার অধিকার কেবল তপু নহে জয়ন্ত যেতেবেলে মো কোকইরে সামন্তে বংশর খানদান বুনিয়াদর সবট সামন্তে বঙ্গলারু বাহারি যাউথিব ঠিক সেতেবেলে কাইছ আঞ্জুলারে হই কোড়ি ফড়ি দেই ता मुंडरे चंदन टोपा हाथरे डाली हलता पिंधि सामंते पंगला को गृह प्रवेश करेइबो। बरोजू राशिया सुनामा मेडी चंदन टोपाकू